sei ngai ta ka pu do chu ki hoin a le ki o kun publisher Rolex te Hotel Francis te London lang international publisher ho ko ma ko hey Manipur government in kuki rising at titi an khel tawu ta lekha ka jiu na mu kha kan na alcha khadi I think our resources I lo le het na pa he very limited na ka gel don bud kham lewa ka koi na tam joy I la kala very respected person I lo le kuki society alam kai lin ta ki yan ham khat jong hin sei ji ve to kamasanga sei ji na lo ka gel kan nui je ya ka don bu ji lo na ke so sanan la hin lang hello ya so ke hin ka sin pe te ngin na ka za chim wa na ka za chim wa ji tam ke blan the me ya na no ma sa hin lang ken no mo ka sa di lo ke chu question ka bol ya na ti ke on so na pasa pa sil azi chu ken ka bol lo na ji chu boina ki hol thu to kilometer jong ji di chu ai wa I boi wi chu tu be nang ken tu ni la a chi la ya boina ka hol hi a I boi ta ji wa chu ka hin rise hi ya so Shillong Accord merger agreement a chu hills e ho gam ho to I chen naw gam ho hi zaw lo hi merger la Manipur thing la ga yaw poi ti hi I think mi la chei do di hong ju ya chat num ka sa loi na ni chu cho hi tam khat ai lo be se hi nang ni en poi adi poi ne ti hon le historian te ni aum poi a hi poi ne ti hon le so nang ni kala he di jong ji society wa mi ki tam lo mai the ai la nei hil di wa ka dei cho Manipur tun I to bang history an nei ji a chu India state na akila lu zo wa chu outer Manipur le inner Manipur theya chu ting le HAC na assembly a jong HAC theyam munda ngai to banga MP outer inner dia lo hi na ai le history chu I to bang na hi ji a chu hi chi to modern chu khangai hong theyam ta so I cho hi pem the administration issues na administration everything ala so Shillong Accord merger agreement a chu hills e ho gam ho to I chen naw gam ho hi zaw lo hi ti adi hi inna 700 to 750 square mile bo hi merger agreement a zaw chu aju ti ai le Cookie Hills hill country to zaw lo hi ti yong he women claim hi chi hi his history a chu historian khat hi na a chu ichi hi ipiti namu 700 square mile le chu merger agreement a zaw hi ai le athing hlang gam ho chu ipiti di ta I song hi yo le ho ki mo lo ka mu khat so hin ipi kyom ke thim the pon I ho la hi tu sin no ipiti ve jiwam khat an po do ding cha se ki hil de bar ki hil de so hi tam tem na ki hil ngol la khat ki ne ji khat tam ta ka mo do merger agreement a chu 700 square market is hoi lai record ma lo pia merger agreement chu record ko ma ki mu khalo ai adi cha chu le so to merger agreement am tenga le existing boundary pa chu che basis a chu agreement um chu na ke to kana zaman Kashmir ta hoi lai ta British tena dal ha nunga existing boundary base as ke chi chu le Manipur ta British te khamna ki he Manipur so ile to thingang le phai se mani na hop su ke so to boundary sapa ho chu le leng pa chun merger agreement so e ka le chun chi gam pumpi boundary of se pi do ta so pem common sensical tama record chu nang poi na ti hin na tu wang chu kan nei hin ka mu pa le chu pu le ko zam nang nong nei sei pi o chi chi kha po o hem ga choi lai an sei thu ya
sorcery ko Marjala Manipur 70650 square mile ametia sei pa hi ekhata dipon tin yesu Gazetteer of Manipur EW donin compilable na chu Manipur Valley is 650 or sometimes 700 square mile ti quasi thuhin achu Manipur Malzara chu Manipur to existing boundary ko itia complete ham tia le Manipur south lang chule north lang mai le leng pa to anaki ki do jing ke hin mai le leng pan hin agam hi consolidate anabol no ma aban le British te yong balmate yong azit aveya lengam ho to diplomatic relation hoi ta anabola cha chu gam hi expansion anbol wa India marjal masang pe ti tawti 1921-23 achu toa somrat trek halkhat okul not lang le East Lankai phakat ko somrat trek nga na jaw khat halkhat ko iso pyo tangkul ho hu ja nam khat chu Manipula an kai lu no wa hichiko Manipur boundary formation achai na hin south lang chu kum chat chu ka hetapon chin masang jap chu 1894 1894 la Chin Hills lang pi che boundary hum ki si ma ko hum umai tan sia chu Malzara kaya chu document aku Manipur gam hiti heta yong ki ji di lo akiji lo wa nga chu existing boundary chu vet nga hin Professor Yang Ma sei ma banga chu ya chu 700 square mile a himong eta I khano he hoila ya iti connection no bol ham ti ju ke kalunga dong ai chu that ma ding he be se po ne ho la hin sense of history he na be hilin example abe na khat chu iti ki he nam ta le 2001 Jun NCLT project khat documentation kanabol na chu notice Nagaland Manipur le sam ke khat chu kin kanabol hin documentation I khat na chu ba na la nam ho la le kha ke ji ho hi ba na la so pyo I chen kom pyo na go la chun ngam le le shit to land dispute he sang penin so pyo main he ho la chun sports ai lo la festival ti lang hin na satan na focus hin e ho le kha kum som sung salve kan bol hin e ho langa e ho tua e ho kampau tho ho la chule Manipur South lang e ho namma ma la hin Bible literature translation le Bible hil chiti lo he thudang ba mong ki mo lo hin la to hal khada ki mon la to Bible literature ho hal khada ki mon gamli si thuma mo hi pura blank nahi veti chu ichi salvi record jong chu khade hin ya chu that ma ding chu hi pon hi ong la al chakhathi argument abol na pau ko al khat ko di chun ka gel be se pon yong la Manipur thing langa icheno kitile a ho so chumi Manipur lengte the connection nei ngan hikit ho so lengpan ho so lung a hol ho so nyong lengpan lung a hol he ta ko give and take ai lo le exchange na sata transaction na sata umahin chi ya chu independent ai lo la freedom ti ho yong hi freedom yong hi free hikit lo cho langkana freedom ti ayong la inak no ma dan be hila umpa yong chu freedom hedi lo hin na sata free colonial khanga pa na hi Manipur lengte le thing la le phai cham symbiosis ai lo le threat hita ta ipil ke vai pun lam ta pita relation chu uma hin chi relation ho pa hi nullify the ki bola le chun ke ma tha de ti chu ka sei nom jon na ye chun boundary marjal chu Manipur thing lang a yaw poi ti completely zo thua la thi ye chu marjal yong hi oppose ball la yong I jaw main ho yong oppose ball tam marjal de yong tam e ho yong oppose ball kim a de yong kim min ni ho yong na ya chu marjal chung changa chu Manipur mi te chu
ade loy omin elite group mon an ha de na aban le piam mi tam ta yong chun opposition na ball thu hin u ki ho son yong manipur leng pang chan nom be se lo hin yong la elite group ho chu mi an ball thei tan tan ja chu manipur mi pi ho chu elite group ho tu lai hian nang khang du en iti hiong la elite group ho in society phatta cha control atong mana khut chala control hin na so issue yo chu vet ngai zo in marzela manipur thing lang a yaw yaw poi ti hi ai tu mi la chei do di hong chu ya chat num ka sa loi na ni chu cho he tam khat แต่คำว่าการว่าจะ ai lo be se he นั่งนี่ given ปุยอดีปุยในที่ฮอนเลย historian เอนี่เอาปุยอหิปุยในที่ฮอนเลยso นั่งนี่กะลาเฮดิจงจี society ว่ามีกิตำโลไม่ทีไอ้ละนี่ดีว่าก็ได้so มณีปุรทุนอีตัวบาง history อันนี้จีอาจู India state นะอกิละลุโจว่าจู outer มณีปุรและ inner มณีปุรเทียso เตียงเลย HAC นะ assembly อาจง HAC เทียมมุนดังไงตัวบางMP outer inner ที่โลเห็นนะไอ้เลย history จูอีตัวบางอันนี้จีอาจูฮิจีตัว modern ดูข้างไงเทียมแต่จูอีโจเฮเปียมเดล administration issues นะ administration นี่เวทยังไงล่ะจนแต่ตัวขณะTreaty of Zandabo จะว่าเฮमहाराज गंभीर सिंह ही लेंगान तंताव से ब्रिटिश टेन अंतन वाही अमा ही थिंगलांग गमसी से जम हे थिंगलांग मीते हो से चलाय पर नंजरी ममा पर कबो विलिसन से ही मोयong ही नदर कॉल था दे था पी था सो ai wanga chu headinga chu administration pa he manipur hin a resource on nei be se lo manpower on nei lo ai wanga che pi bolam tele pai si kyo no ya kyo manipur leng pa ne pi ta jong le phaya hi political agent um chu na british political agent pa ja hi kununga hi political agent pa hi thinglang mi se nang control to ta acha pasa hi manipur leng te pi do wanga chu thinglang mi te ho hi political agent pa hin british political agent pa phayam pa hin ama hina pum vet jeng chu apum vet jeng thinglang ga ma hi political agent pa hin jong ta office koi de lo te pula SDO e te ho koi de lo phaya ko na gal vet jeng amdan chu thil khat boarding kuli ngai cha alo le pem khat asai no mai le lambu ho e solva ho so o se ko khom ba si ichina board ku china board le ai ro le akom si le political agent pa thing la khat be tu la ga bol zia ne dan ko khat na gam ke boy na ham an le crime issue ham pi ham ti ho e bo na mai ko jeng so ti chung to chi pia englo ku ki war ke cha ya hi jewang he di thi te poi thinglang gam hi direct nga hi administer bolo wala ise te bang rebellion ho hi jeng jeng te hi tian gel kit wa ya so englo ku ki war ke cha ya hi ipin bolom te thinglang gam ma hi SDO office li en honu chu Truthampur Tamenglong Ukhrul Zukil Sadal district Sadal subdivision ki te chela phaya ko na control na ta Sadal subdivision hi le to Kangpokpi Sanapati Zukil Chandel se ko chu ji highway chi na se na ji phaya ko ni control SDO Munlian Hondo Chapa Sabo direct administration ki pancho ai le chi direct administration umzewa jam hi dalbal no ki koi lo chu direct nga asama Indian civil service o amo officer o SDO ne British officer han ko lut wa an pui wa
amo hi thinglang ga me rule sa chu e je pa chu political agent pa hevet kolla SDOCC ni chu administration na hevet na le hin ni je pa chi system pa hi independence ni yang chi chu 1947 chen ya na administration level ana vet na le history a hi thinglang gam si hi Manipur dalbal no ya hi ikoi khalo chu British ten political agent pa masap pena political agent pa matan control aba na khun British officer ho SDO na ta William so git ta ba amo ho British officer ngan be so ni so ko Assam government ni na talop pi tinglang meteor so a minister bol so I was liang pa min jumang na be ta jong na direct na minister bol so British officer ho so dalbal officer mele officer ham alo la lambo ham rule sa lo so it is system when it see independent jo chan ya so khununga jong chi system pa so India government in Manipur marjal hum hi nunga he ani la lu so le 1947 ang so 1947 le 1949 ka kumni te bang ho ge so India lot masanga British ako na hi Manipur independent mo so independent mo zo va hi AP bolom tele Manipur Constitution Act Constitution Manipur Constitution ka ni bolwa chi thinglang mi te ho to mai le lian pa ta Manipur mai le ho ta ni to khom wa Constitution he ni sim so na Manipur to country khat independent country ka hi pa na so ani sim wa jong so thinglang ho de nga separate act asim wa phai sama de nga separate British te khang lai ni si pa so it's a constitution village thinglang le phai sam chi dan pa ko chi khom le to isi pa hi khununga India ki lut nunga jong hi si system pa chi pe ya tu na dan so thinglang administration hill 371 CO ho si basis ngen be so to get the inner outer ki tipen hi le MP constituency tin me mai thu ya it's also the election constituency administration pa so se ni pen so na thinglang le phai some relationship pa he British te khang long ke he British on ama hota thinglang mo he thinglang mi te a rule wa Manipur liang pa he direct and rules alo Manipur liang pa hen khununga he se tho es thinglang mi ho chung tha nei pi ben tele British te was nom lo was is a local official or some official ko ma nom lo ese me le liang pa ko aki pilu na na mo hi ka galo mente ya so British ten e control pe de independence and control ai zu khununga jong recognition chi pe tu chan ya ta chi so na pu le khazam nang ipiti mudana ne yang outer Manipur ti le literally a chu Manipur pam lang thi na hin na khat ve me le yo khat PMG swa na ka to lai wen thinglang langa hi lampi bola ka chi na ba driver a hung khat me le yo khat Manipur ki le taw te ti ji na outer Manipur chu Manipur ri poiti top ki le ma hon chen na to bang understanding chu uma hi na lungge lai uma hi cho chu ta te dinga chu Manipur ki ti gam chu di chana chu mani tia le thilmantam sana gol ho ti da tabang ya puli tia la hopi ti ne cho pul ki ti hi India pa ya na Santipur hello la Dimapur na he di pul yang na yo si ko hopi lin township ti na bo chu ya chu Manipur phai tola township colonial phat masanga pa na hello la colonial ki phat ki patti la pa na Manipur la market hung do hello la Decempula hopi khan hung am dan chu amuna hopi hung mo chu pul hung ki sa chu pul hi phachom pi hung dan Manipur la tu Manipur la he ya Manipur hun
to existing boundary มันเลียงคัดนวายหอมยาจูboundary สุงโยเชจูมณีปูจูque cover sa thuya literally achu ikinil dingal chun manipur chun mai leitiang hope su killo remote area ho yaw do ai cho achia ho mola yong manipur hadi pui tia khang tha amin ka ga hai tan pal khat chon simla chon online na hom thon india ki tia hi manipur ki ti khopi hi som nga le nim cho india sunga assam ma yong ho ma veng neo cha cha ho yong ho manipur ki sa atama tam cho google ho na vele chon na mu di chia chu ho manipur yong chu aji pa chon aji hoilen where is my manipur tia title sa hi nam nan cha ka thi chia chu min ki sa thu dol chi kol hola le piam bottomless pit tapang ngan na he na wa chuna ai to na te no pa choi le outer manipur ki tia chun e hoi manipur pa ma ki he tia chu ni a manipur hu anaphut ti ro lai khan ho chun a phai tul ka chu at the most anagel khan na english ten yan dang ho no anagel kha ye wa chang chu him tin hi yong le e chi conscience han nang ep yong le matter of administration na hin na administration ting la la phai tu la akiba alo dan vet sa na join akilang yon na ya chu actually la professor pu adi te nang ni sanga he chu mi in the history a chu adi history department khana university khana history department na professor te chu nang ni sanga chu a he chu tamlo din hi zong le azo a pugui ten ase ya chu administrative problems ji atawang chan no me ti le thinglang le phai cham chu manipur le le wa jong mun dang jong thinglang jong phai cham jong min na aban le manipura chu thinglang ga ma chu meli ho na meli ho khun gamong ki cho theilu hi na chu chu abona chu outer manipur inner outer ki aban le hsc ki aban le thinglang ga ma chu phai cham mi in gam ho jong ni theilu a on theilu ti ho chu constitution provision ho to ivet na ai le thinglang chu mong dan to banga omen in a mid moji wa I ma chai lo status lo wa tia chu manipura in a bebe wa tia chu in a mo mu to kilo hi na e cho zo si chin bet ho ma ai e chu ept nil che on kit chi lang pia manipur phai cham mi tam ta yong khun thinglang a hin MLR ti chu manipur land revenue system tapang ko kin introduce le ta hi kum sot ta an bai pi chu ai wa nga tu wok che di khat chu pi ham da le se pum pi a ka pya nga yin na hil level ki ti hi hoi la yo sa ki hi no mi e ju phai tu la cheng ho ding a convenient chum thing lang a ho da convenient chum mi chai land form ta golden energy geography behind history ki ti le ka bu ko ka religion landscape ai lo geography hin administration politics thil yo se shaping about in ni chalang pa ho koi man ve thu ta lo wa environment topography landscape lang ho koi man ve lo wa amma ho hoi lang ham khat perspective ma thila vet ti wala amu nau chu hing jep lo jia boina sport do jo hin ya chu manipur la mai le ho ta bang ho yong thinglang gam chu tu ke ti ki ho mu te ti la han koi te gam ham khat chu kum khat tu mun hung chi min tin ki chai jing din ti ho ta bang ai ya chu shifting ta mi ho na chou ha ne ti wa chu mei le ho le nam dang hon thinglang mi ho chou ha ne migration ha ne ti wa nga hui vet tu chana le amo hu a chiang ning ki ko do yo lo mai the na am dan chu natural calamity ya yong ki shu u mai ya chu British stay in min avet tu chana ai lo la state ko ham ko British stay pa na min avet na administration ni thinglang phai tam chu ki bang thei lo ta dia is India company ki phua phai tol se me land survey bol wa pata pi wa tax law le British stay pat do hello chu chong hin Mughal ten na pat do Assam gam yong an pha hin ya chu British ten as Mughal te sus ken ko chu ki bu kin wa cha chu pan sake na wa an bolo le
มี commercial กาเสดิงาสุมกอลเวียหุงนาหอจนสุมมูนดิงจูลัมปิโอเสเกลนาว่าจูทิงลางฮีซาลเวลกิบอลเทปนลัมปีลัมปนชีลกิเจเทปนเท็กซ์ลาโลละขอยนติว่ายาจูฮิลเฮาส์เท็กซ์ introducible กินเห็นนะตูจันยาจู British ten Northeast and ball pow จะจีบเห็นมณิปุลาตุมุมเดียนนะจิจูอิติยอจึงก็ใช้โนมินหอภายตูมีบังาภายตูลาบังาทิลชีเดติปาโคกิบอลโดตายองเลยจนกะเฮปอยกิบอลาละบังจน land holding hi a limit hung kiting na tam ta min jai pros and coin tam ta wedding amin ki se yu pon te chan chu tam ikhat kin sela isi policy matter na British te khanga rasa ani chi policy pe ham tele thinglang mi te tribal na tuna tribal te pa tribal ho hi hormone resource za pon agamo hi akihona le phai cham mi ho hi asa ke tol deu gamala pi deu chukile amon agel ko pe no cho traditional cultural pau he na se pa mongin tin amo hi no tha ma hum deu mi tam zo cho gam walu teng wa le agamo hi a resource la pi ki hilo wa mo le si hi so gen them de ti kha cho mo policy cho ya thinglang mi te ho hi tribal mi thinglang mi te le tribal ten le na tribal ho hi British Empire so tribal ho si protection pi ngai pe ham civilized mon amo pa gi civilized society ho a ko na hi protection pi ngai jin ho hi British Empire la he mo se he pathenin amo zong phaita veng bidding veng tuk ding ai ingen security san ya mo hen mission mo na he policy sim so le nodi sa hung wa yong so phai cham kam so amo direct rule wa thinglang gam he amo tam he indirect rule bi hem khataman cha wa chukil to MLR ke jislan na MLR hilo biham pita 1873 to phai cham mi thinglang ga malut lo den na sepa ko anpo over tu changya chi cho mizoram ko te mizoram na Nagaland na he phai cham mi ho he permit jaw la ko hung the lo chu tu san ge esi chu idea chu pm tile thinglang mi te ho protect bol ngai te pa chu same policy chu manipula polo chu manipula thinglang mi si he protection pi ngai te gamwa hi phai cham mi ke tele ta manipur in farvela cheng ho ma ho hi rule bol sa lo chbana chu chenong chen sa lo le vai policy ni wale ji thung chi pe la tu chan ge manipur land revenue act noya jong kho India government and chip MLR hi parliament India parliament possible so ese va hi thinglang mi te protection policy pa so tu chan ge chi ya thinglang le phai sam ki khan na pa so policy matter so chita ti chu argument jong ka ha bol num di hen mo akichi gichi thina ninga chu kain rise jo ji hen nang ni argument na thu jong hen nen he thim honen la history to facts in na sir history to facts in history to future jong hen history is future ti na status ahong kamu en bu jang kham nal ka sama ma jing history to facts in azo I say to themaga respect lang englo ku keyword ti lekha ki sun jong isu na jong tam ta umai ta en na to ai booklet na publish ki bol jong umai tan
ตัวจูมณีปูร์ government and recognize able pi diu dei sa na zala chu englo cookie war chu cookie rising ancestral land jong chu dignity ho a chu tia chi hial to wa le hial to thei chu anzole fake fake chu hongki su thei lo ding han azi chu tua manipura idin mun hi vena hele ji centenary in man englo cookie war sung ihung po yuwa pa na hi min mar he ei mu sit naw jong hi sang di sit to kilo long start in the phone can wa na mm amin chu se ta ben min chu boy ne ding ma sam pon Manipur government na de min san tin India government de min san tin ko ham ka de min sa history no on de min sa he che pa so boy pi ding ma sam kum ka sapon yo he mina he do me ti je wa he mina ite boy tho hen in reality mina he boy de be sem lo hen chikil na sai pen moto na moto so centenary man de ke bol hen chu forever am like a ball pon moto chu centenary man de so chu nike manga akiman cha chu moto ke chai ta aile a moto yo na khere ti khat jang ong meni hola chang ko na khelam ngabe to ma song ki tung ko ma ki khelo mi o sin mi pin I ho ni ki bol song I ho ni tun ho song chu khat cha ki khelo government pa in athin su ding atun jo su cha a khel thu hin cha cha mo to pum la ki la do ite na ta cia san ve la ki bol hot bok chu izu hin ichi te ni ki ka ho ile khan thim ji lo je ba he min khari bol mi pi do ven ni khelo min in khel vin te le na khelo ta ki ko na khel mi ki khelo pe to san ge aile pu gui te to chu ancestral land ji pi ama ai chu moto pa chu amo gel dan chu ai lo je chu adi dan het das la chu hongki pat na chu iso pe ho tang kul lon opposition bol wa kyo program sunga ba chi moto hi mang hi na celebration chu bori boti hi de lo chu moto pa hi a moto na sei chu ile in defense of our ancestral land ancestral land ponje chu mo ko lena ko very sensitive ji ba na chu hi ai le program sunga ja so mo tu hi in defense of our ancestral land pen chu oppose a bolo wa ila do jing the wa ai le I chen now igamu chu e ho ancestral land lo ti nei lo approve lom cha chun kuna la do oi la ki la do officer record na pa chu ki la do ta chu official pa chu ki khel chu government in chichula do vote order and so ai va ko man la do lo a khutina min ai so nge ke so chu nang na sei banga chu to banga chi sei ki dinga hele e hon inup nup ki bol wang wa chu official record na chu langa pa chu o male azoting le in fight go to le government official record dung ju ya chi hong fight le ancestral land langa ani khial ta ji wa chu langa official record na om po ya chi no na de ni ki ji thu ti jong thei ki lo official record na chu hoila ya ma cham lo pe chu hi sei ta so le ko ki in p assembly simoto e mang tabe centenary iman na diwa tiwa in defense of ancestral land ti pa som ki mang to ya a chai na ke a ho si lum song hi ki tun vo ti chan ge hung do jwa ki mang ai wana chwa pasa hi I chen home pi ho ben chawang hi mang hi wo mang hi wa ta opposition bol government pa order so ta chane na song phut do vin si nui mongun ta order and so le so ta ki po chela ai va ko man la do de lo I ho ni si pi o su pem tle chi ki on ki min vo hin certain government ki kom hin ki on ki min vo hin chava chun ko hem khat ase man as government ki kom hin ta so chi ya tu chang ya case ko na case man la chela e cho so hin min hi ko ma cha khel pon
ihon government person government pa khel pin chile amini sa pau so hena englo ku ki war etivle sisui kyon pam thei po ngeta 2018 na cho kuki rebellion de tan phon la ole je so koi man dei tlo apum kina kuki rising de tan khel kilwa is a part of munchip achi pi government na in defense of our ancestral land pen zong chu in defense of our ancestral land so eta dan yes ko na kesa bolwa ko so dan jana in lam hon ko ma sa khelo be anzo kan rice pen chu pu le khazam nangen ipiti na ge lam ancestral land chu min oppose bol mana chu tia chu healthy hi anglo kuki warong chu ma anim thi pe na chu agp no mu hin na kuki war kuki the british te na ki sa no veti chu mi jo sin apom hi ama hon no a he no hi history fake a hi ji facts a hi ji a chu a he no ni wanga chama hon ei noi siu ti dia ei zo tho be se ji wa chu anim thi to ma I ma chalo pe na chu ei koinum ji wa chu ji hong ei bol le le o hi ti chu het thi hi in na ile to chu mi se chu history pen wang chu min hi ti a ji zo de ti ai le okay khat lang in hi ti zo de ti le okay ta chu on le zo a facts pen chu fact hung a hi ti a min agel la thei chan su mai na ji a chu ken rise in nang ipiti ngai dan ani chom chat ni ga si pe bo u le khozam seo history has a bit fake it seo hai pi yong I tu pe jam ka pon to ai ati ki nu ta cho aji chu a khel le mun khana anglo kuki word in a book zone publish a bolon bana kuki rebellion tu da azo zo se yo akipat tu ti ta cho ai je se ko do ai mi o ke to I khel le lo le chun sei na thei chan sum lo dia I khel le fa no wa sei na ding kun hoi la khel so na se hom ke so I khel lo pia ga ta vo song ke tung so ga ta ko na la do lo song ki tung na pu zang ko ma na sei chu ka het them chu ke kyo khwa ong chu neo cha jong ki la do lo chu tai ki la do lo ko man ki la do lo ai wa chu mi pia asla hoi la chu ko man ki la do lo pia ai chu ke ho khwa ki tung bang chun government report na yong chun thei ti set le hoi government report na chu song ho thum lo pia government report na cha mini ja ka te englo ko ki war na I mean ai se pa chu a khelo ja amin chu khelo ja ai se pa chu le government na ta chu ia chu ile chun ei ko nam chela ko kin pi record wele chun resolution wele chun resolution ki la ki khel lo pe hoi la ki khelo ia nge ba amo ki gel na nge banga hoi la chu ia ki zu do ko em khat min sa su ki zu yam tiang chun hello ai tai pem ka se nom so ile ta thu ho hi het khan thi hi bin ten I sei chop te mo ki boi ji na an ji ki chi se na government gel dan khat ma ei gel dan khat ma initiative government GP hin se was conflict ma sam lo chu is conflict da na se ji tem le chun ni ji a chi bu ibu ji a chi se la to ai bu na pe ni chi hi ja chana a conflict da na se ji ba chu ki se bu a di ta chu a boi ma sam lo chu boy na ding lo boy na hi iki hol thu to kilovet na ige la na lang khana chu amin chung chang ju ting sei di ham ke chu tun english te khun inaki do wa chamon a state government chen ama mu da na mo ge la chu chi achungwa vai ki homa ki phinu beta rivo rebellion ati chu amo perspective man ju di chu kati ai le he ho yong chun nakita seng hi chu mi lui hon research naki wol lo tam yon ai le vet na la e je gal thu yong he HNP ho main le ho le a government ho le dang hoin
อันนี้do hi le theyong thei pa lo be diu ta banga om he ho te che ho phap ka chun sap kangal na tiu le hing a he bo chu oral tradition na athu koi ma khol tu yong ki lo kum so ta kum ja khat je wa thuin khol pa no ya langkhana chu a hello ngana ki hi ya chu boi di mong he na langkhana nai wa nga chu government ki ti to e ho mi civil society lo le ethnic group khat ai lo e khat ki ti chu e ho chun ige la le a government chu dictate i bol go to yong ki lu ki a government i ho dictate i bol go ba ku imu ki no na e chi ki ka chu conflict chu po da na na mu hen lo be hen ye chu ga gel ding a chu government yong chen na ke restricted holiday phung wing ka te ti wa government in riko na aphu na thoya yong li ho ki man sang det che hi bo chu lang khana amin chung a chun boi da winang na ve lau chun kumpi khat government khat chun a bola le chun e biham ga seiding a chu media ta ta pi ta am ta chi ding hi cho example la Germany yo Subhash Chandra Bose biham India freedom movement la ya mun khana radio thu se na yong toi sanat tabang hi cho example la ka te na state khat organization len ta khanin yo ai nam pi win ki thu tin bor yong lew han state khat bor sang a chu new tho di chu head de khat chu na ichlang pa khoi vet hi wa atun biham khat i ho ki ke la chu min chu pe to pe tho vet ti a chu to chu anglo ku ki wal cho ki khela ki khelam an ji chu example la Dr. T.S. Gangte ho a hin chele Reverend Jang Thong ho literature lui ho hi vet na le anglo ku ki wal hin jang ma sa hi mi phap khanu ma cho amo le kha ji ku amo thigam ta ku na ga khel li ta khat na ani na chu a second generation na atwa commemoration ninga volume po do di ti wa research forum ngan she wa lom kai banga professor jang ma ho ro ba no adang da ho lam kai na edit hung ki bola khat hung ki podo a ba na da tul ngam jo to kin khat edit di bol sa ke podo kin na sei ngai ta ka podo chu ki hoin a le ki o kun publisher Rolex te ho Taylor Francis te London lang international publisher ho ko ma ko hey Manipur government in Kuki rising a titi and khel tawu ta lekha ka ji na mu kha kam na al chakhadi I think our resources I lo le het na pa hi very limited na ka gel don bud kham lawa ka kwai na tam joy I la kala very respected person I lo le Kuki society alam kai lin ta ki yan ham khat yong hin sei ji ve to kamasanga sei ji na lo ka gel kan nui je ya ka don bu ji lo na to la nan do ki le hal cha ka ga se na thilum dan chu ka ti to ki khat am khat ke so sanan la hin lang hello ya so ke hin ka sin be ka jing na ka za chim wa na ka za chim wa ji tam ke blan thi me ya na no ma sa hin lang ken no mo ka sa di lo ke chu question ka bol ya na ti ke on so na pasa pa sil azi chu ken ka bol lo na ji chu boina ki hol thu to kilometer jong chu di chu ai wa i boi wi chu tu be nang ken tu ni la a chi la ya boina ka hol he a i boi ta ji wa chu kain rise e na so chi pa ni ne team pi on i boi ni ding ong se la i boi wa amang loi nam si pai group kan in koi mana man thelo di timun chom khana ke mang lo ji chu ha ta i boi pu la do ta wi ta hoi la chu ki yam na athilum dan je ka ti na he ta bang chu men hal cha ka ni be sao yap ngai di dan chu sa na henge adi pu nang ni 17 October masanga chu chi season hi ina bol le tua iboi naw no iboi lo thi na ti chu het na tha sam azo ting le khat jong khan sei kit in cookie country thu jong chi ba nai sei di wen chi chu in clear ta ding ka ting in iboi ta ji wa chu boi na ki hol hi iboi ta ji wa chu
aboy na pa chu EPCM ti chu historian tennis nang ni ko ma kin rise in itabang sion la jun ke chu azum diong khai en ke chu any question at clear to ka chu kan do kha hen nang ni zalo na thu jong hin nei na he ti mon chi issue to banga chu toi garrison in 1907 1904 ha linguistic survey of India volume 3 ya kuki country na ta na ki pen jong kuki te country nei sa he vetia to ai gam tum del jong he group ma jong ki mai thei ki ren na jo social media viral jong ki mu in chan ge ele ti movement lung len ta gel jong ni omen ji history ai to bangam ti ne hil chen ki no le ama san pu jang ko mang nang sei mas 5 minutes to bang nei sei sao be se lo na tu ne ai country ti ting ai le gam government khat ki tin da ban da ke he so na ai ba nga he ai ba tu ni je nga jong he mi khat ta wen aspa ko na so pi ham la khat so ka gui te chan pi ham khat so ma ko lo ta bang chun na so pi ham no he is my country cousin it's a country generic ta ma ki mang he so thang pi ele Grierson Khun linguistic survey of India or India pumpia language pa lo si volume jam pa si bol so India government in sponsor la na ele volume 3 hu hele volume 3 part 3 hu hele Tibeto Balman family Kuki Chin group ya so Kuki Chin group hi group khat so family sunga group khat ki so na Kuki Chin group la hi to Kuki Chin ki se to me le te he Kuki Chin group hi so group khat ki so ho he pa wa ki na le me le te te so pi he hi so pa ki ti so ti san jong hin ya na amo si hi Kuki Chin group ti so ai le aman define bol mo hi hoi la chen ram India sungai hoi la chen ram atile chala India chu 1903 la le khabu bol India chu le to bol ma ko a part of India British India chu amo chen na gam hi Kuki Chin ho hi chen na gam hi chunglanga not langa se din chun naga hislang pe yang jang ha cheng vin somrat rek lang jang ma cheng vin na Manipur sunga yang chala cheng vin Chin Hill sunga cheng vin Kabo Valley Mizoram Tulai Mizoram Mizo Hill Chittagong chang se si hin chi pau tho he cheng ve ai chu a country a chen na gamu hi tina me thu so government in a hello so ko ki was government khan ne vin chu country kha chai no min tina hello so a chen pha na mo so amo a chen na gamu so hi ti so country ti pin wa chen na gamu ki se na hi so ne tem pa na inhabited area generic term hin ku ki ho chu ana chen na gam ho chu ki se na hi ni na abanin tu le ko jam nang no ni si pi unlang ichi hi kol ho itia kol ho kisan geina kol ho scholar ti dia I khat social media influencer ho le khatim ta ho jing jong kun chi hi Kuki country tu hi topic nga ne yon discussion no ane khawin na ichan ge chu en to chu nang na se generic ta me na ti inhabited area inhabited area Kuki inhabited area na ti wen ti dun pujam nang se to le chi that ma ding cho hi pon na ise yo se hi ham cha khat hi thil yo se hi perspective khat nai ba na le an hing ji lo na a limitation om ji so a limitation chu minan mu do pha le I ma happy hello le a het na kim poi ti ta banga ko min la the hin country ki ti chu English te ho a hin tam yo yang ko tun online a velo chun London newspaper online na 18-19 century lang newspaper ho ko vela chan country chu chal hajing chu country ki ti chu village at jong hilo thing lang ti ne bo cho thing lang life na thing lang hin ko ai lo le khopia ko na isolated place ti na hin a che ya chu
cookie country kiti ala chun cookie country kiji namma sapen chu taranatha in history of buddhism aji na ko chapter khana cookie country akoi na echi khuele ipi sei nam da la balma assam thing lang langa panin balma langchan ge cookie hola hin buddhism analu ne ti thu aji yen athilum dach ako tial chun country kiti chu atulaya japan ahelo la korea ahelo la india ti wa I vietnam le chun ha thim loading a chu puijan tabang hido chu ji chu biam de le country kan na kin ya country hi ki ahelo le kin man sa he ti langa yel loi ahelo podo gu loi pa chu iji chu event na perspective chu adi lo ja chu kati chu apart to history hi time ahelo le timeline yo hi very important na aje country kiti thu chang chu tila iti na ki ja tu a hi ti ki ja am ti pa hu iji chu ki vet tu chan han nang la chun confusion pon ti ti chu ka sei nom la na ama migration le taranatha in cookie country thu chang aja na pa chu adangai pon cookie ho chen na gamati hen na gam tia la chun tu pha nau tia chen ne u chu min linguistic survey ya chu amo hi nam kha chu chi la ya cheng e tia chu aji tho hen na ji chu yon be lap I ma ipi I bol ti nga la chun ki boi the hen na government dana se tin di lo government anum dana chu asei ti wala chun kya chu ki confuse ai lo le a hello ho la chu na poison cookie hills cookie country kita tam we da sin recognition chu government ke se nai lo chu naga hills district lusai hills district ki ting le administrative government tin ya na naga hills ki ti me ting achen na ga mu tin na me chu akichi aile to chu cookie country ti jong le ho gam ti na hiti lo he na aile to chu ana che itina chen namun ho chu cookie country ki ti hi a aile ho gam ti ne jing lo ham ti cha ku na chu claim bol thi lo ham igam ichen pha na gamu tin aya na government kha in nei ve ti na chu hi lo chu tilten ni ka chu tam kha igamu chu na chu ichen na se chu ai wanga chu amo hi chalai mun na cheng pha ben chalai se pau tho he cheng ve ti na chu esi era se chu ho government gam hi ti na he lo chu a cheng pha ben chalai a cheng ben ti me thu chiwa chu a ki sei ki lo chu pem de le koi ko do cheng thawam de ki sei lo chu so adang volume na simting a mo chiwa cheng e ti le chalai area hi mi u cheng kho mo ti kha chung ki enge sa chu ka he thiam tai ting angai hon jong he thiam tan te ai wanga to ka concern chu ipam ti le ina chen naw gam chu pathin lai nang gam ta koi ma cha no pi lo hin ana chen naw chu min agama aki claim wa to ai I chen khom pi ho jing in jong na milong te ting ka te milong te jing hin jong I gamu I janam khat 93 gala I la pi ho ama hon a chen lo naw bon chu ka gamu ne ti ai le to chu ho chu I chen kha na ho chu cookie country lo le cookie area ta cookie gam tia record ho ki san chu ka gamu hi ta claim I bol thei lo ham valid lo ham to bang chu mi ocean bol hela ana ga te jong koi jong me le te jong thing lang gam hi kane chen lo wang me ka leng pau leng gam ni hin ta claim wa na ga ten jong a chen pha na jo siu zo kyo kan Australian he tia e lang on jong ka chen pha na Australian he tia is a bonds ka vol le mi pa na ga lom chila su het dik chum ne ala ase su te cha sei lo de lo pe chu e cho ri ya chu tu na gal ban na ne su ke wala ai cha chu koi chu di lo tam ti chu hin na aji chu
abon wadi ji achukin na wasila adi so ke yo segal Professor Tenin na ho lim hon le I gamu jong loading I kho jong loading to bangin ka gel aboy pense pe ham tele tulai za na ki khan tai la na masanga mi ki lung sit ta cheng khom he tulai chui le ki lung sit na khang zu bei hi ta sa bei phana chui le ai te gam hi jang ya na nang lu din ke kam san nang na masan ti thum liang do thu su ko te lo le man masang lai chu me le liang te chun ting lang mi te ho chu as a ke loi pia chalai chu chengo chi nei bol piu ning ke thu piu ting lang mi te na poi siu le leng pa kom sia ta se zo le golam su ke chu adi da na go le ko kyo di chu zo le gol hi je mu chu o khulang ko o khla cheng o to sim se sa la chu in khat hin tang khulo khwa kho zol kha kha kini su ke chu izol pate chu iso pi pasa na ke ngai le zo in songa kidine si le man so jaw lo thelo ama jong kini se ke jaw ai ki zol ke de friend ti sa pa na ye ngai do tani cheng khom ba ale khununga hi politics si hung chom chia za na nang na ga nang ko ki nang mai te thum le politics ti le gam ni pa na chu gam chu hung ki chu le puna ga lo me chu adan ta chu mo so ding khom le pa na la khom deu gam politics se bolwa the movement bol khom ni dan ta chu te lo ji a chu alo thai lo wa chu masang la ya kilung sin na pa man phana chu puna chu kilung sin na pa chu gala transform he chu change chu gam ki chu na ji chu gal ele to ai nge chi lang chu lang out in puzam nang chi thu a chu sei be no mane lo are to ai new chapter lu no tin chom chakhat